Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabifurije indwi nziza y'umugisha iyi ndwi izobere umugisha muri byose amagara meza kororanirwa favere y'Imana ivyo muzokora byose ikiganza ciza cy'Imana kizobane namwe turabakunda ngende mubona mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose Yesu abahezagire abataragira subscribe muvyibuke reka dusangire ijambo ry'uyu munsi riri ku mutima wanje riri kureberagira nifuza gusangira namwe dusome mu gitabo cya Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 dutangire ku murongo wa 36. Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Igetsemani abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje hajya gusenga. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica bamuragumye haha mube maso nanje. Ndashaka kuvugana ijambo namwe muri ndwi rivuga ngo Imana igushoboze kuba maso. Ndashaka kuvuga ijambo kuba maso. Yesu yaduganye n'abigishwa biwe igihe cy'Igetsemani hageze ko urupfu rwe ruko regereza ajana abigishwa be bamwe bageze ahantu arabasiga ajana Petero na Yohana na Yakobo begera imbere arabihanikiriza ngo babe maso. Ndashaka kuvugana namwe ijambo ryo kuba maso. Yunguruza imbere gatoya aruma marasenga ati data asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane ariko ntibibuko ngomba jewe ngomba yamara bibuko wewe ugomba. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye abaza Petero ati ubwo timurushe mubana maso nanje nisaha nimwe ni mube maso musenge timuje mu mosha mabi umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nkeya muvuge ngo amen. Bavandimwe timurushe mubana maso nanje ni saha nimwe ndakwifurije kuba maso kuko satani ashaka ko dusinzira ashaka kudusinziriza ashaka ko tubaho mu buzima kubu Petero yararimo. Yesu arababwira ngo isaha nimwe irabananiye kuba maso. Reka nkwifurize rino jambo ba maso ubere maso ibyawe ubere maso abawe ubere maso umugisha Imana yaguhaye. Hari umugisha w'abana Imana yaguhaye babere maso. Hari umugisha ubutunzi Imana yaguhaye bibere maso. Hari ibyawe biragusaba ikiguzi cyo kuba maso. Paulo yabwiye ba Efeso ijambo ryiza arababwira ngo nico gituma bivuga ngo ikangure wewe usinziriye uve mu bapfuye. Haleluya. Kristo akamurikire. Ndakwifurije ubuzima bwo kuba maso. Ndakwifurije guhora uri maso. Mu gitabo cya Luka igice cya 11 umurongo wa 21 haravuga ijambo ryiza haravuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu byiwe biba amahoro. Amen. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa byiwe iyo ateramiye urugo rwiwe iyo abereye urugo rwe maso ibintu byiwe biba amahoro. Hariho ibintu by'iwacu byapfuye kubera tutabaye maso. Hariho ibintu byacu bidafite bisa n'ibipfuye kubera tutabaye maso. Reka mbabwire abantu nk'abangaye babaye maso. Ejo ku munsi w'ejo nzababwira ibintu dutegerezwa gutaramira tugomba kubera maso. Uyu munsi reka mbabwire abantu bakeya babaye maso. Umunsi abayuda bishe umunsi Herode yishe Yakobo amaze gupfa ngo biyongera Petero. Bamaze kwiyongera Petero itorero abakristo ngo bahuza umutima n'inama babera maso. Petero ari hagati y'abasoda 16 afungiwe muri prison hagati. Sifa kwa Mungu ngo abakristo baramusengera amasengesho yabagera ku Mana. Haleluya. Birashoboka kushobora kubera maso abiwanyu. Birashoboka ko hariho karande yo bigose ubuzima bwawe. Hariho karande yiwanyu hari ingwara zigenda zibakurikirana. Birashoboka gushobora kubabera maso. Birashoboka kubitaramira bikavaho kuko bana bakristo bataramiye Petero amasengesho ngo agera ku Mana. Haleluya. Hari indirimbo dusigaye turirimba nziza cyane vuga ngo juruwe tegeka byose biremera. Haleluya.
umwanzuro w'ijuru urafatwa ngo barungika marayika w'umwami Imana umwe ngo araza akoma Petero mu rubavu, ngo aramubwira ngo Petero we ngo vyuka. Petero ngo agira ngo ariko ararota, ngo ariko aratambuka. Haleluya. Ngo ageze hanze ngo aravuga ngo ndiko ndarota, ahubwo nagiye ashika ku nzu bariko bamusengeraho ngo arakomanga. Haleluya. Ngo umukobwa witwa Roda ngo umunezero umubuza kukingura. Sifa kwa Mungu. Ngo ashitse ngo arababwira amakuru, aravuga ngo nari ndyamye hagati y'abasoda 16 n'imiryango ikinguye. Marayika w'umwami Imana yumvisha amasengesho yanyu. Bene data, hari ibyaho bifunzwe, hari ibyaho bisari wabona ntanzira. Bamaso, haguruka usenge. Yuka yavuze ngo iyateramiye urugo rwiwe ibyo biba amahoro. Yesu yahindukiranye ba Petero arababwira ngo isaha nimwe yabananiye, isaha imwe yabananiye. Ndakwifurije kuba maso. Umudamu witwa Rispa yabyaranye nande, yabyaranye na Sawuli. Uyo Dawudi amaze kuba umwami ngo inzara iratera, ngo aza kubaza Imana. Arabaza ngo wamana we niki? Aravuga ngo numubabaro wa Gebeyoni. Abagebeyoni Sawuli yari yarabishe abafata nabi. Bamaze ngo umubabaro wabwera ku Mana. Ngo Dawudi arababaza ngo niki no bakorera kugira ngo umusabire imbabazi ku Mana. Baramubwira ngo zana abahungu ba Sawuli bose barindwi tuje kubamanika ku musozi tubice. Muri bano bahungu harimo abahungu babiri b'umudamu witwa Rispa ngo aravuga ngo nzorinda ibisiga, bana bino mibyimba nzayirinda ibisiga zo ku murango, nzayirinda ibisiga byo mu ijoro. Ngo amezi 3 arinzi imibyimba. Ngo amakuru agera kuri Dawidi, baramubwira ngo Dawidi we hariho umugore witwa Rispa atigeze aryama na rimwe. Dawudi arababwira ngo nimugende muje kumanura iyo mibyimba, ndetse ngo muzane n'amagufwa ya Dawudi iyo yari yaribwe ngo muyazane ngo tuyahambane icubahiro. Kubera iki? Hariho umugore umwe wabaye maso, hariho umugore umwe utaryamye amezi 3 ku murango no mwijoro. Ndakwifurije kuba maso. Haleluya. Ndakwifurije kuba maso. Iryo tiro urimo ntabwo ari amahoro, kuko iryo tiro ryawe niwo munezero wa Satani, niwo munezero wa Satani. Satani aranezerwa iyo abona yaragutaye mu itiro. Mbega ndakubaze, kubera iki uba maso kubindi ariko wagera gusenga bikanga? Kubera kuba maso iri kurara bakabumbu, iri kurakina, uri mu bindi, uri mu zindi nkuru, uba maso ariko hagera gusoma ijambo ry'Imana bikanga? Kubera iki byanga? Ba maso. Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, mbere yuko agera ku mwami, ngo yarayicaye ngo ararira ngo atakambira umwami, ngo Imana imwambike igikundiro. Ngo ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ngo Nehemiya we niki ushaka, wifuza iki ko ndagukorera iki? Arabwira ngo umwami iwacu hahindutse amatongo, wonde kuri akagenda. Umwami arabimwemerera ngo bitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri we. Kuba maso kwawe kuzaguha gukorera munsi kuri faveri idasanzwe. Kuba maso kwawe bizaguha gukorera muri faveri idasanzwe. Kwifurije kuba maso. Ubuzima bwawe bwose ubere maso, ubuzima bwawe ubere maso, ubugingo bwawe ubere maso, ibyawe ubere maso, abana bawe ubere maso, urugo rwawe ubere maso, urugo rwawe. Nutarubera maso Satani azinjira. Ngo abameleki ngo baraje baje gutera Abisirayeli Refidimu. Ngo Mose ngo arahaguruka ngo aje ku musozi yitwaje Yakoni, Aroni na Huri ngo baraza bamufata amaboko, ngo Yosuwa aje kugwana. Haleluya. Babera maso urugamba. Sifa kwa Mungu. Ngo barerengeteza abameleki. Ngo Imana ibwira Mose ngo byandike mu gitabo cy'ibyandike, ngo nabazovuka bazosome yuko waberengeteje abameleki munsi y'ijuru. Haleluya. Kubera maso ibyawe uzorengeteza imigabo n'imigambi y'umwanzi ku buzima bwawe. Yesu aguhezagire kandi aguhe umugisha. Kwifurije kuba maso. Reka ndagusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, hari ibidusinziriza byinshi, bisinziriza ubuzima bwacu, bisinziriza impemu zacu, bisinziriza ibyo dukora. Turakwinginze. Haleluya. Iyi mpemu yitiro turayamaganye ku buzima bwacu. Nuduheze kuba maso. Turifuza kubera maso ibyacu, turifuza kubera maso abana bacu, turifuza kubera maso ibyo dukora, turifuza kubera maso umugisha wadushize mu kiganza. Turifuza kuba maso. Ndasengeye umuntu wese uri kuranumviriza ngo umuheze inzara n'inyota byo kuba maso. Urakoze. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.